أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sunnabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inalunian ko hadithian makapantag ko unayan dunia tumadang mo dunia pulaw sa dunia kawamang dunia arbatun ayaw ko na tiguras tula unayan pulaw sa dunia na pa al-ilmul ulama sukata o mga ulama al-adlul umara sukauntun o mga dato ay katanong na wasakhawatul agniya so ikapangaling gagaw umakawasa. Ikapatapulaw sa dunya na wadu'aul fuqara so kung pangli galabat o mga pobre. Inusay ito mga ulama falawla ilmul ulama lahalakal jahilun o kung umada so kata o mga ulama kandaray ng siran mengelputas siran tangilairan makan namatairan makailay dirang ipangan dawag yang kultua miasoiran na kebinasa sa mga tao ada mga malangyan walau la sakhawatul agniya lahalak al fuqara na umada so ikapangaling gagawang kawasa o kipkepediriran o mga miskin na mata na kebinasa sa mga pobre walau la dakwatul fuqara lahalakal agniya na okonomada so pakni gelepo ko mga pobre na kebinas na mampu sa kawasa ayaw maana na miya ka bebi-bebi agyang kaayapat di kesanaan so kapetintaw umani isa amay ko mablagong so isa sa agyang kaapat ay kapat na panawla adlul umara na kalabadun nas di bada kama yakulun dibul ganam. Na kung umada sa kaw to mga dato kadisiran maginuntulan diran ipagay kung pagtawiran sa kabnaniran na pengarasyan din usabad sa dataro ang pengarasi warimau sa kukambi. Makasabab saan mga ulit-unuan lang yung maratya na adan ang makampatapultultano makapantag sa diyang kanan na kapaginuntulan. Kada pakamawaga o Allah yang kutuwa kakwasay barat. Bapia rengit ame ko yuti marayag akakasabuti sa diyang kutuwa petero. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Mata na suwala na danian pakamawaga so kakwasay barat bapia rengit. Amay ko yupi marag akagasabutiro na punutulong tano ay panggulalan tagyang kaaya mga pangangayaman. Si kung si Arimaw, ako si Tigri, ako si Lako, na ming ginawa isiran, dahil silang pagkakanana sa maluya matimos. May ang anopsiran, na may anopsiran sa talong-timan ang pangangayaman. Paganayaman anopiran, na si Khimat, yung kutuadan taro, uda. Ikadua miyano piran, na si Saladin. Ikatulua miyano piran, na si Arnab. Peter Yarimau, Tigri, bagi-bagi ang karakatan wag yang kaya miyano tano sa kam bagi-bagi ang kapaginuntulan. Na Peter Tigri, ada tulak na Arimau. Inunutan sulalang ka sa israta kandaan na ayadang asar-asar hukuman na ayadang kaunutan ay bukuman na bantuwa ka pangbatara ka. Eman tuat tigit-tigri na kami arimawas kay manar kami, nagus kay mabagrar kami, nagus kay mawarawar kami na arag kasi khimar. Nasa kang pumanat tigri na kaysa kani makatatanong bugur ka narakakan si Saladin. Si manatigyan sila ko na kagyamay ko, narakayan si Arnab. Na upang ako batad no to pimikiran na
O kaya paginuntulan sa kiyang bagi-bagi integri na titip na niya ginuntulan sa integri. Nasud na kisukyan na gawin niya rimaw na tanto ng kiararangitan na dia lang-alang. Nalangwa na kaya maratasintan ini pamanintayan sa integri. Sa tigil na surami gaya gini paginuntulan na bupa nga ayat humagin ganaw na darong panagimataman. Agi ka pamaninta iyari mo integri na tiyarong bangan yan na miya patay na. Na tigil na nariyan tigil integri kakaisi-kasay. Bangkaryan tigil di katawi. Ayang kat na kaya tigil mo inipatay integri ka pangingimaling ka kumasisimandaw ka. Bangkaryan tigil di katawi o sayman tuwaya na ipapasiulang mong sudagrusang kakala ay kiamat wala may bangkit ko dunia makatiruari si Tigri kaya kay Sansay na diningilan niyang kung sila ko na tiginala ko na sa maning bagi-bagi sa giyang kaya mianok tanong sa kang bagi-bagi akap paginungtulan na sudunsok kaya nagaw nila ko na inapakan sa tara awad na makasusunod na tarong kagini ang pamimikiran ng tunay peserat kanian sa kaswatan yang kerimau. Kau dinian maswat na kesuayan si Tigri yang kaya kay Sansay. Damat dia kapag susundungi lako na biyangun ayam yang pikirian na tiyan na ulako kalako ka na pangangang kasamano ang kamatan tulak. Ayamaan mapupikirup lako na tiyan na ginawa ko walako. Di ka din pembagian sa iyang kaya may ano pa may kamasura kasi Tigri kaya kay Sansay. Na biyong niya na ulo niya na tigil na dito ako na arimaw. Iman to na iyuto. Na iyutong ka tigil si Khimar. Na igabing ka si Saladang. Na ipita ka si Arnab. Na ubakong ni Kusuf na ganap na kong tao. Nasulunsok kaya nagawag niya rimaw na inapakan sa tara. Abad na mga tatantang makang gaganga ni makapatero. Damat niya kapakatatantang niya rimaw na tiyan ay karitang kuwalang mo na andir kakao. Naya pinter wila ko na tiyan na datula ka na rimaw. Dia kurun na pembagyan kasala maswatakan saka at taman kurang siya na pinadakan raka. Nasulun sokyan gaw niya rimaw na tigan ay karitang wala ko. Nasabak ko kiyas patang karangan. Nagyang kaya mi ano petanwa telua pangangayaman. Napalayang kadenrak kamanukudak at tigan rimaw kabangan pa kung sa isda kaliman. Nasabak ko kaya niwan. Yaw saya tanusan sa makampat. Sagyang kanana tutulan. Sang kanana mga pangangayaman. Nasa kanod pangataros orang di rumah ananian sa selam puskano. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. O pangani so pantang si kukiporon o lima ang uso kisang pen alip so lima si puparas o anto no ni katawin kaon na pakaliwanagan kami. Alhamdulillah niya kapiya-piya na napakaisa ka angat mo kami agyang uta di katawan. Ay man nakasuy ko agyang utuwa kuan pakaisa inis agyang gaya mga pagaritan mo susabad ko mga ulama na ayatin digiran na sukunso kadua ko oryano kapakapasat ka simbayang ko sambayang aparalo na di ko tumapya na gusto kipurunong ko lima ko kadua na di ko tumapya na gusto kisa ko punong ko paras na di ko tumapya kadang lolo rason na liwanagan tanwanan ka ang kasabuti usap ka ng mga tawa di na makakanal. Datan aluin agyang gaya mga dalil sa Quran sa hadith sa kinisukun wallahu ta'ala o kapamangli.
Yang mutakadir wala sa liano sa Suratul Ghafir Romero 60. Awaqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Peter o kadna niyo pamangni kanurakan katani maangkor kanu agyang mutapang ninyo. Peter o punwala sa Suratul Baqarah Romero amagat ko sa 80 agunang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Igila ini siya kurka uri pun ko na mata nasak na tibula na marani. Terimaan ko sopang ni umyang ni igila amyamang nirakan. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na biyanin ko hadith yan na hadith amyapan ko liya muda-uda si termidi. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. So kung suka pamang ni naskanian na simba. Ikadwa hadith amyanin sa kitab Bulughul Maram na ad-du'a'u mukhul ibadah. So kung suka pamang ni si kuwala nagyanan iota ko simba. Pamakomyaw takaliw ta simba na ayaw takian nagyang kutwa ka pamang ni si kuwala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialin niya na hadith amya panutul Tirmidzi amya katitian si Abi Hurairah radhiyallahu anhu makapantag ko kapamang ni Allah ud'u Allah wa antum muqimuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Pamangnikan wa tibulla pamangnikan wa tiburasul si wala askanu natatang kadini wagyan kutwa kakadari mayan natang kadani wawata naswalla na dinyan terimaan agyan kutwa pangni amaka pupun pupuso amanilipat ay terimaan wala pangni agyan kutwa puso makain ka makatatanong atau tulang sa agyan kutwa puso yan usangor o kapipikiran yang wala sa kapumangnin yan. So hadis amyanoy sa kapemang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam si kuorian mo kaya pakapasa diyan na sembayang sa sambayang aparalo na katiya pagalwitan. Giyang kaya hadis namyanoy sa kitab doa wa ahkamihi. Pintero Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla salatan farida falahu da'watun mustajabah. Sa kung sa tawat ti Rasul maka sembayang sa sambayang aparal. Yung ta sambayang aparal nagito so sambayang subuh, sambayang luhur, sambayang asar, sambayang maghrib, sambayang Aisyah. Nah sa kung sa tawat ti Rasul maka sembayang sa sambayang aparal falahu da'watun mustajabah na aten bagian yan na pangnya tatarima sama po na sukan dua ko oriyan o sampai ang aparano na inang yung rasul na adna pang niru at tatarimaan wallah haditha may katitian ki Abi Amama radiyallahu anha pinteruyan adna midderu ko rasul sallallahu alaihi wasallam أي دعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر صلوات المكتوبة. حديثنا ميا panutul Tirmidzi apiterga na haditha mapi hasan miarwiana sa kitab Riyadhus Shalihin. Miyakatitian di Abi Amama radhiyallahu anha piterian adna midero ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma antuna tidia di pangni abto makinegri ay mana na terimaan wallah na piter Rasul ajawfal lail akhir so atigen so si atigen ko tanap-tanaw kagagawi ay mana da jawfal lail akhir na gito so ikan tulog bagi ko kagagawi na si ko tampar sa uyan na si ko kapita ay kapanta ko na oras alas 2 alas 3 si ko kapita nagitwi ikatulong bagi ko kagagawi na supang niro na tanto amalbun akaterima on wallah ikadua pangniamian yung rasul amalbun akaterima on wallah
na wadubura salawatil maktuba. So at tigiyan sukurian o mga sambayan ng mga paliugat kauto. Sama na ina kaya sabutan sa aking hadith asukan mo kuurian o sambayan ng parano nagkapakay ka nababida. Ka miyano yung rasul agiuto sa mga oras amal kaputeri maun Allah Ta'ala sa aking tapang. Pada hadith na miyalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith yan miyalo ni sa kitab An-Nuzhatus Salihin la yughni hadarun min qadar Peter Rasulullah la yughni hadarun min qadar wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dipegang kaya muna so ikhtiar ko ukuran. Ay mga nalagyan ko tuwa kapag ikhtiarin ka, kapangalin ka, sagyang mo tako kura nagkisugat talaga, nalito pegang kaya muna. O puno kura nagkisugat talaga, na dinyan keberengkas, dinyan mapagada o pangalin, kapag ikhtiarin ka. Ugay na bitero rasul awat du'a'u yang fa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. So at di mula so pangnikwan na pegang ngayon na o miyakatulong na may posen wa mimma lam yanzil na pegang ngayon na kula pa makatulong ay mga nalagyan mo tuwa kapakandag na kupangni na pegang ngayon na o may posen na miyang gulaw na kusudap pen manggulaw na pegang ngayon na kung tawag yung utapang wala. Fa'alaikum ibadallahi bidua. Peter Rasul akapit ni watiyan. Hei mangori penwalla suka pamangni. Udi natatapani. Hei mangori penwalla suka pamangni. Pakan budak kelangi tatapani. Lalayunan yung aginyo kang gulaw la ako kapamangni niyo si walla agi itu man muda kapiterima wallahu ta'ala ko pangni. Why nagianan hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadua hadith pada hadith na ad-du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah. So kung supang ni wala la yurad emana la yurad na dikindu tatarimaan wala na bainal adani wal iqamah. So kung supang letan ubang abu sukamat emana na sukapang bangiron na ibenayaw ko kakamatirun nasukan mo aro naman mo nakaterima on wala sa dikindu emana na terimaan din wala. Hadis miyaparutul miyatago sa kita ba fadailul adkar miyatago pandagyan utak kita ba bulugul maram madakla ayat kita ba katatakunon miyatago pandagta kita kitabud du'a wa ahkamihi makapandag ko kapamang ni si Kuwala o kipurun ulima. Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ayuraddahuma sifra. Matang unat tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukat na niyo na nakayayan karim ang maginawa na ipagkayayan suorip niyan ikira ini puro yan aliman yan kung kapumang niyang wala o ba niyan mapakan mo nagyang utang bala alim agyang tapumang ni sa bada may pagkayarun wallahu ta'ala. So mga padama hadith amyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam o kapamang ni kung kipurong ulima nakatiya pagawintan hadis miyapan tulia Daud why Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akfikum wala tas'aluhu bi duhuriha wa takunu yadani madmumatain. Igilat tiguras Peter Rasul igilat tina pemangnikan wala fas'aluhu bi butuni akfikum na pamangin niyo agyang utatian ulimani
ay mana papalag na kaswalla sa kapamangning kasikwalla. Wala tas'aluhu bituhuriha na diniwat sigura sulpumangning sulikulian. Ay mana pamangni ka, napapalag na kaswalla, agyan ko tambal na barukan ka, na ipapalag ka sa kawang, sa nana o sa kapamangning kasikwalla. Wala tas'aluhu bituhuriha. Dini warti gura sul pemang ni lagi yang mutualik ni lagi yang talimani. Ay mana lagi ka bulan suwala. Watakunu yadani madmung matain. Na mapel biat tiga lagi yang mutadua lima pemang ni. Apakah anda dekatanian? Ay mana niyan lagi yang mutakawan na limanian. Na wiyo mutadilo ka limanian. Apakah anda dekatanian? Ay pupuru yan lagi yang mutambala limanian. Ay papantag yan sa giyang di Arabian. Wah. Na Gianan na mayari penanan sa kitab Fiqhul Islami wa Dillatuha. Mayari penanan sa kitab Kitab Doa wa Ahkamihi. Inalip ng Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadith yan na may panutuli Abu Dawud Abu Ibn Majah mayari pa sa kitab Fiqhul Islami wa Dillatuha mayari pa sa kitab Al-Mughni Asy-Syarhul Kabir. Hati suka pakau kita gaya hadis Rasul Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam ida duhuriha fa ida farakta famsah bihma wajha. Igi hati Rasul pemang ni ka wala na pamang ni naka yang mutatian tian limang ka ginga pala dari mangka wala tada bi duhuriha ading ka pemang ni ang tali kulir ay mana na dengan pala Rasulullah Faida farak tafamsah bihma wajhak na amay ko makapasad ka sa giyang mutwa kapamangning ka apapalag ka swalla na famsah bihma wajhak na sapon na katigyan sumbal alimang kasi ko paras ka kaya sabutan sa giyang kahadit aso kapamangning wala nagtulag ng swalla why agyang kutwang bala lima napakandidikataan na ipupuro. Why? Na amay ko kasa kutang pagsagin kaya hadith amay ko makapasad ka magatas luha na isip mong agyang kutang bala limang kasi kumparas ka. Why? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha da'a rafa'a yadayhi wa masaha bihima wajhahu wa yu'minu al-ma'mum bid-du'a. Ya pertulanan yang Abu Dawud matatahu sa kitab Fiqhul Islami. Matang Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tadiyan. Ida da'a ikira pemangni rafa yadihi na ipupuruyan agi ang talimanian. Ira pemangni wala wa masaha bihi ma wajhahu na ipesepun yan ang dambala liman yan sa ikoparasya. Maka nunguna na ang yang kaya hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na gira pemangni na ipuruyan na limanian na orian ng pakapasad yan mamangni na ipesepun yan agyang kutambala parasyan sa iko bala limanian sa iko parasyan. Wa yu'minul ma'mum bid-du'a na pagaminan o ma'mum agyang kutuha ka pemangni agyang kapemangni. Mianoy per sa hadith amya panutul khatib amya katite Ibnu Mas'ud apitir Rasul sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakah wadda'u mardakum bisadaqah wa a'iddu lil bala'i du'a kutani wa tiku Rasul sallallahu alaihi wasallam o mga tamu kiyo sukab kagay sa zakat ay mana na aya kagatan sa kota si kutamok ka na makakatumusan na kasansakat ay budol ka pa mga miskin so mga pobre wadaw pagdaw bisadaka na pamulong niwat ti Rasul kung pangasasakit rekano so kabagay sa sidka isa sa panuwal na sa kapkapiyag yung utasakit utawa makatitanunan napakasidka niya agyang kutwa aginawa niya no pagkakoskalin ni pagkasakit udi napakasidka o mga watayan udi na sosungan na yan kaisa utap sugo panuwal na sa kapi agyang kutwa makatitanunan wa a'idhu lil bala'i du'a
na alaw ni wati rasul ko tiuba mura la pagataling ma agyang ko topang ni. Makamuguna na agyang kaya hadith sa so kapumang ni wala na isaw ko sumupan wala sa di kapakaturo agyang ko tiuba. Na makaturo agyang ko tuwa kabara katwala lim wala. Ureno to na Peter wala sa surat Syarh. Faida faragta fansab. Faida faragta fansab. Kala al-mufassirun ay manang ta faida faragta fansab na pabila makapasad kang galabag pasad ng galabag kapman na inusay ni mga mufassirin. Inusay ni Ibn Abbas. Kala Ibn Abbas wagayruhu ako sa mga paliyan maanahu faida faragta min salati fansab fid du'a. Peter Ibn Abbas ako sa salagoro ay tingin na maanana agyang ka na faida faragta fansab na amay ko mga pasad ka sa yuta kaya sumbayang ka fansab fid du'a nang galabag ang kapanagin ko nga buong kapamangling kasingkwal kau ida paragta min salatil maktuwa fansab fi du'a. Mano to na amay kung makapasad ka usap nga paliwat fansab fi du'a na ngalabag kapman sa kita kapumangling kakwala. Makamuguna na wag yang gaya ayat sa sukapapasad ka sumbayang na miyapakay akapamangling ka si wala kakati. So usaya niya. Diyan kay na kitab na si matatag sa kitab dua wa ahkamih. Aron may 400 agun 20 agun 3. Miyakita yan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu apiterwiyan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Matatag mo na sa kitabul adkar amo matatag sa kitabul dua wa ahkamihi. Ayat tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi na ingilati na ini puro ya naging taliman yan ini puro Rasul idza rafa'a yadayhi Inilah ini pungya naging taliman yan, fitwa sa kapumangling yan, lam yahudda huma hatta yamsah bihima wajhahu. Na din yan imawa yung mutabala-liman yan, tama sa inyan misap wag mutabala-liman yan si komparasya. Meron muna na wag yung kaya hadith, sa sukip mo uli makukan mo na kepakay. Umiyakan muna na wag yung kaya hadith, sa sukisa po, uli masih kumparas na kepakan sabab sa yang kaya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Ibn Abbas radhiyallahu anhu bitarwiyan anna raf'a sawt bidhikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith na namya panutuli Bukhari ang Muslim matatag sa kitab Al-Mughni Asy-Syarhul Kabir Romero Alima gagpo sa Museo Pulau Upat. Peter Ibn Abbas sa mata natin yung tayo Ibn Abbas na gitusok-tusok sa Rasul kawato Abbas ay maranian na Rasulullah. Mata natin yan asokip puroon ulag bidikr si ikotan-tan kuwala kina nga sarifun nas min al-maktuba si ikumasa akapakapasa sumbay ang mga tao usambay nga paralo kana ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyadin umasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadithan na may panagpuli Bukhari at si Muslim. Pero sabad ko mga ulama, inna du'a ba'da salatil maktuba mustahab. Mata natingin na so kanua o olian o sambay ang paralo na mustahab sunat. Wa kad thabata an Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadihi fi kathir min ad-du'a wa lam yathbit
al-mana'an raf'il yadain fi du'a pada salat al-maktubah. Sebenar miatan tu Rasul sallallahu alaihi wasallam na matanya ini pun yang alimania fi kathirin min ad-du'a si kumada kelagi yang kedua walam yathbit nadat dia na ay mana nada miyaka tanto da miyaka tero sa ba ini sapar so kipro kumuli masih bukan dua Korea no sampai yang aparan ay mana kuna walam yathbit da miyaka tanto wakatero wala ina hadis rasul aban yan ini sapar so kipro kumuli bukan dua Korea no sampai yang aparan la yakunu raf'ul yadaini fi du'a pada salatil maktubah bin tasyi'ah dati yang ma'adin so kipurun kedua lima sego kan dua Korea no sampai ngaparano uba bida say'a kena tiga no tuba bida say'a bal huwa jaiz kena tiga kaki kuna kebakai la basa ada mayang alu na dibakai kota wa pulau kapumang ninian ay kurbiyan alimanian nagu isa bubiyang buparasa biar sa hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi ba'da ma salim patamna Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini kurbiyan sulimanian kurbiyan kaya pakasalamnya kukian kuanian matatag sa kitab kitab doa wa ahkami dua timana kaulong sabi nga mga pantang sabi nga titin pagada ikalwa kaul na inariminian kaulong ng mga ulama yustahab doa pada kulli salatin maktubah sunat at-tiniyan sukan o oriyan o umani sambay nga parang di masyahid muwaddin wa dunya si ko kabayan ipanuan yan ng maulawlang wagabang musiko dunya wa khususan pada salatil fajr wal asr batagula ko naktiyan si Korea no sampai ngasun kuwai na luwagan musiko sampai ngasasa naginan na matatagunan sa kitab kitab dua ahkamihi arume wa patgato sa bugo pulau talo so kuman okay purun ko 25 si kukando Korea no sampai ikhtalapat ulama may kasusupa ka sa mga ulama ikalimusiran wala si ko kakepa kayo kipurun ko 25 si ko kandua ko orian bada maktuba orian o sambay nga parang na dua tindu paganero na kaul al qaul al awal la yashra rabbul yadain fi du'a al maktuba wa fa'ala dhalika bid'ah paganero na kaul na datingin mapakai so kipurun ko 25 ko kandua ko sambay nga parang kalita tiga na sumambulan kampulan na bidah so tindagan wa al-qawl thani na yashra wa raf'u yadayn fi du'a ba'da al-maktubah miapakai so kipurun ko 25 ko kanua ko orian ko sambaya nga parang ginan so tindag ko Malik wa Syafi'i wa Hanbali yang tatapunan sa kitab dua wahkami Miyakatikan di Mughirah bin Syu'bah miyakapung ko Nabi sallallahu alaihi wasallam matana kana yadu fi duburi kulli salat aya matana ya ayabtadu Nabi yadu fi duburi kulli salat na pumangani si Korea umani sambaya Bitul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salat al-faridah falahu da'watun mustajabah sa kung sa tao sumbayang sa sambayang parano na adan abagian niya nung pang niya tatariman wa man khatama al-Qur'an falahu da'watun mustajabah na so kung so kapakatamat o tao kung kapugat yan sa Quran na adna pang niro at tatariman natatagunan sa kitab dua wahkami meron tanong lagi ang kutakuan kau lang paganay akasusunat okay purong pugwali masimukan dua na meron tanong apitin digananan
o kada kalan ko mga pubaga so Hanafi so Shafi o so Hanabila yang ko hadis rasul inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa yadayhi ay radda man sifra ipitin gadira na dalil mata na sukadna niyo at rasul na adna kaya yan na kaya yan adna kaya yan na maginaw na kaya yan so ori punian idza rafa yadayhi igira ini po yan daliman yan o banyan mapakan mudag yang kota banyan mapakan mudag takap domang niya sa dabil ganyan hadisanan ami apa nutulia budaw da usin termini mata tamu sa kitab Bulughul Maram mata tamu sa kitab budaw wa kami al fiqhiyah ni akatiten Aisyah radhiyallahu anha mata na ya fitrbiyan ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam yadku raf'an yadayhi rawahu Bukhari Miyakitan Aisyah radhiyallahu anha amata na ya Peter Aisyah. Miyala kanatiyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apupumangni rafi'an yadihi ay pupurbiyan agyang kutwalimanian. Nabiyan pulanan di Bukhari. Wan Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadihi fi du'a rawahu Muslim. Miyakatitan Anas radhiyallahu anhu Peter Amela ya kanatiyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a na ipupulog yan na lima niyan sa iko kababangni na hadisanan amya panutul di Muslim nang managing nakadakalakanis miyakatitan ki Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu ba'da ma salima wa huwa mustaqbilul qiblah Miyakatitan ki Abi Hurairah radhiyallahu anhu mata na Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini puro yan suliman yan ko orian o kaya pakasalam yan ko kaya pasalan yan ko sampai wa huwa mustaqbilul qiblah askan yan na sumasahur sa qiblah Pero Syekh Abdul Fattah Asy-Syafi'i anna du'a ba'da al-maktuba masyru' mata natin na sugan du'a kung orian o sampai ng mga paliwat ng niya pakay. Kala Syekh Abdul Fattah ittafakat al-madahibul arba'a ala istihbabu masmul wajh bil yadaini ba'da al-farag min ad-du'a. Miyaw pa katagyan ko patay ma. As-sunat so kisapon si ikuparas. Kisapon kuparas kumulima. Ba'da al-farag min ad-du'a si ikuorian o kapakapasan mua agyang mutagin mo. Na inalwitan agyang kana na mga dalil sa hadis kusutin ko ng mga ulama sa kiyapakay o kapamangani kanduwa o orian o sampai nga paralo na busukin purun kulima na busukin sa puron si iko paras sabab sa giyang kaiyang mga hadith apiyang aluitan inalayo rasul agumiyang tululaw rasul sallallahu alaihi wasallam na asal ka miyosay Amerikano agiyang kaiyang mga dalil uway sa hadith agiyang tululaw rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanang babida uway so kanwa kukulan usampai nga paralo nagu kanang babida so kipurun kulima kukulian sa kandua kukulian pa sampai nga parang na kung ka nagbabida so kisah punong si kumparas na ayaw mana na minudurkan way pamikiran kasa na biasa kan na dinyo pag-arata agyang kudwa tao agagpitan yan agyang kudagin yan kadua kung orian o sampai nga parang kusukip puro yan kuliman yan na kusukip sa punen o si komparasyan sabab sa agyang kaayakuan mga hadis sa piyang alitan sabab sa na sa kialiwanagan na Amerikanwaya na sirkan na minuda pamikiran yang kaya niyan miusay sa agyang makapantag o kukuman o kadua purian o sampai nga parang gusto kipurong kulima na gusto kisagupun sa ikuparas na giso bangsa niyo
Ada sana ko kay Ustaz Umar Bualing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustad, adna pakai sisi pantan si ko igiraan na miya pantan mindul sa limu Allah na si ko sa bagi kumangolama na kumakasusupa sa pakasiran. Pag meron na so sa bagi kumangolama na derang pakaya si ko sokakan o miya pantan miya tay so kumasu sa bagi na piyakairan na uto paro na liwan na lingkar kami. Mapi alhamdulillah yang napakaisa kaya man nakap ketukawin sa giyang kutua di katawan na pagaw sa pakaisa na sumbagentan no po tama na katawitan oro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasuntan wag yang kutua pakaisa ayaman naging utak pakaisa na antuna tigyan ni tindig ka sagyang kay dua kaul dua tindig makapantag ko miya pantag adna miya wapaton adna miya tayron. So at tigil so sabad ko mga ulama na ayatit tigiran na so kapakakana o mga tunganay apakapong kumbala-bala na di kapakay ka initungiran sa niyaha. Adam ba na mga ulama adayran ito pakarataah kapupaka ingumaaniran na bupagananiran nagyang utamang nulutiran pupaka kumbala-bala ang mga darpa na aluin tanong ang kaya pakayaon o sabad ko mga lokustan o pagaritan o mga ulama sa kagapakay kapakakana o mga tunganay amya katalinguma apun ko barang-barang adarpa batangulabaw si ko mawata na punan yan area uta ikakan kakusay tanwa isa makampat na so tawad yung kaliwanagan na gito sa pityanon paganayrong na di kap sinabutaan nagyang kaya terong nanyaha. Why? After unaniyaha o mitindig ko di kakapakay o kapakakana o tumitibaw nakatiso pitindigan nila. Yang kaya miyapan tuloy Imam Ahmad Aguso Ibn Majah miyakatiten kay Jarir bin Abdullah Peter Jarir pamana si Jarir bin Abdullah naskanya ni Peter saging yakatero Peter yan atigyan na gi inusayn yan ko niyaha kunna naugdu al-istima ila ahli al-mayt wa sun'ahum at-ta'am minan niyaha Peter o Jarir awatama mo Abdullah kami atigyan miyabali kami, udinas kami na ini ito nga miyatibo Jarir bin Abdullah. So katimu-timu o mga tunganay, katimu-timu o mga tunganay umiyatay. Gusto ka pang baaliran sa mga panganangkan na pad sa kaguraw. Ayan ibman ay Jarir bin Abdullah sa giutan niya ka na kaguraw. Ikadwa, pitindigan o sabat ko mga ulama sa dahilan kapakaya o kapag na ako mga lulutam yakataliuma at tumitibaw nagyang kaya hadith muttafaqun alay emana muttafaqun alay na piyagayon na yunan yang kaya hadith sa yakatitiang ki Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam al-maytu yu'addibu fi qabrihi
bima niha alayhi. So kung sumiyatay na ipsiksaon sa ikukuburian, ay man psiksaan sa ikukuburian bima niha alayhi, si isagyang kutagikap niya o mga pamilya niya. Uwan. Ay maana na inipma na ilang si isagyang kaya niya ka na so kapupika ka na o miyapantag o mga tunganay agyang kutwakwan. Miyapantag o almayto yu'adibu fi qabrihi bima niha alayhi. So kung sumiyatay napsiksaan sa ikukuburian kung di ka piniyaka o mga tunganay niya. Na ayaw niya pag-usay dano na antunay biterunan niya ka. Antunay maan niya ka. Agura o kuwan, kakan, nakati. Sisa kita ba 50 sunnah, Romero 500 agu namtiman, agu kasafanian. Inusay niya, antunay biteru, antunay maan niya ka. Na tiginaan niyaha ma'akhudatun min nuh wa huwa rafu sawt bil buka. Ay tiginabtiro na niyaha na kinuha ko kalima nuh emana nuh na kawuraw. Ay amana niya na wa huwa rafu sawt bil buka. Skanya na tigyan so kipuron kulagam ko kawuraw. Uy. Niyaha na ay almaratul mayit wala bakat walahi isya. Pada mana agyang tanyahan nagito at tigil man ay subo baya pengguro o kanian agyang kutamiyatay sa kaguro o ka ipagkatanugin. Why? Pada agyang kutwa kaguro o ka mga nganoy sa dataru baya maanan yan ada masuat kukad na niyan udi na mangisi sa jitar udi na gindedengin sa dakasuat sa gino takya patay gino tatungan niya nagyuti maana aniyaha kenapa maana aniyaha na kakan kuad na kuan miatayron kakati sudare kaya sayo sa giyang kaya niyaha na ay maana na kaya sa kuta tanong agiyang kaya piterunan niyaha na kenapa ay maana niyan na kakan kuan na miatayron ayamana niyaha na kaguraw o mga tunga na yagyang utamiyatay. Pengguraw kesiran sa kaguraw kamatano, ropaan, masuat, kakuan, o pawana dinan di ganyan na ginawa niya, di maminasa, nagyutip tirunan niyaha. Ayamana na kaguraw, katak matano ka kaguraw. Na amay ka sumiyatay, na danya nututunan si kung mga pamilya niya na uba ko puti, na uba ko yung guraw ka sa matan mo ka guraw ka adi ka di mga nganoy sa maana di ka di manguba na yang kaya kadis na gitu maana niya na may man kaso yung utamiyatay na si kuda niya pagkapatay na initinan niya kung mga pamilya niya na uba ko puti, na uba ko yung guraw ka sa matan mo ka guraw ka uba ka nung di indedangin o baka nung di kuan o paman na tiru sa katiru mana ada kan masuat na Amerika do tenan no miatay na kepakai mesik sa usab ta kuburan sabab sa gina hadith wa naswala na pitaru na wala tasiru waziratu wizra ukhra dia tigwala mapendusa o tawabaran sa surusaw sa lakaw yung tagin mo wala ano kaya ganatan ka, nadala po takaw. Aska amiatay. Uway, kaya po kakawangan na sa usap niya pasad ka malamapya. Udi na amalamaratan ay nga kuma si isagyang kutakuan. Yang kutawa kubur ka. So kaya pa tayo Jafar at minsan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanto din na mikirata ginawa kuan mga tungan na yung Jafar. Na Peter o Rasul at tiga na esna'u ni Ali Jafar ta'aman pakadja'ahum ma yushgilu. Bali ni wati Rasul sa mga pamilya o Jafar sa mga panganangkan. Kasab na rami akataling umakiran sa mga tatumbang kiran. Ayaw mana na so kawiti sa panganangkan kung mga tungan na yagyang kutwa, may pantag na sunna.
Na sa tanong, na piaras tanong tuwa pirak, ang panganang ka nakialo yung orason sa kapagwiti sa panganang kung mga pamilya Yasser, Jafar, kabinasa, kano, na piaras tanong pirak, ay ni bagay tanong sa gayang utamya pantag, kaan yan, kambaya-bayay, ang tuna-uno ni, pagusaran yan, pumasaan yan, na isaw to, pagkalabat, pagkakurang sa tarata, ginawa gayang utakwan, gayang kutuakwan, miya pantag. Na, kaya sabtan, agyang ka na niya ka, na kanabakakan kuwad na miya tayron. Huwag ka, ayaman na niya ka, na kagurao ka, mga tunga na yung miya tayo sa kagurao ka, rapusaw bilmo ka, ipurun ko lagam makagurao ka, gi mga ngaloy. Kaya sabtan, kanabamana niya ka, nakakangkuwad na miya tayron. Huwag. Amay man ka, ay namya pakay kata diyan kaya tindig namya pakay amay kung kagagang ka why kapag ka nang kakululot ka bisita nga bento ka sabab sa rason na inalmin yan at sige na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahmah sa kung sa tawayab tadi na paparatian yung swalwa na mori na piya-piya niyan subanto niyan na bantong kau to kabalaya kau to natungan na yung kau to kumawatan na bapiya panda amia pantag na kagya bantong ka kagya balaya ka ariyaw tayo ka na pun sa mawatan na pato mapaganang ka kau din ka pagana na kedenro agyang kutwa rata ginawa kedenro agyang kutwa di kapakap sinakuta na kedenro so kapakap tulaka why sabab sa diyang kutwa, balaya ka, tungan yung apun sa motan, apyangan nunan ko, nagyang utamay ito. Nasa tawa, ibutali yun, napaparatiyan yung swalaw na mori, paliyas sa rahma, na paking ginawa ay kutungan na iniyan. Ay maana, naubog-ubog ay kasabab, sa kiptulak ka, kutungan na yung balaya ka, nakagya, di nga pala ka, nagtagatibawan yan na raka. Na, ang tunay makaanaron na kasakat, makasasap para na kasading ka o nakapakakana. O di nga pakakana na kasabapan sa katabuan sa mata. O di na balaw ba nagyang utadinin di ka pakakuy sa munpata na mapantag kamanggu, mapantag o di na sa kanyan, na di ka nagtibawa sabab sa utamiad nagyang utalat sabab sa giyang butuadang ka kapiya-piya dang ka kasakawa sa giyang utakwan, giyang utatungan na yun. Nagyang ka na itulah kang kutungan na haramutok sabab sa Peter Rasulullah la yadkhulu jannata qati ipagasul ko surga sultaw at ipdiyan suka paking ginawa la yahillu li muslim ay yajur akhahu fawqa thalath di ka halal kung muslim uban yang tulakan sa pagalina na muslim sa kalawanan sa gawi paman hadara fawqa thalath mata dakhalan nar nasa taway tulak yan so pagalina sa kalawanan sa gawi pantang mo sa giyang muto adayran kapakasinagta na ukapantang ino nakapatay ada makataubat na isul diyang kusurga arrahimuna yarhamahumur rahman suwatigu rasul sumangat tao makalimon yung tayo kelimu yan sutunganin yan badaya yan ginawain yan na ikalim mamambusiran wala kelimusiran wala masaling gagaw Peter wala irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama kalimu unir sumadu dalam kulupa ka akan mamui ipangalimu umadu dalam sikulang na Peter penurasul mamin muslimaini yang taqiyani fatasabahan illa ufira lahuma dakon na dua muslim makatunasaran na magamusiran na inun tanaril anwalla ay mana nasuka pakataling markaw tunganin ka belaya ka nasuka sa kawang kau na ayal biya ba na kisa kawang kau na giyang kutwa kapakabunusan kau na giyang kutwa kapaganaan kau sa giyang tamas sa anisisita eman anisisita na riyaw tayo ka na pusa mo tanan agkakananan uway na at nakadis rasul at tigiya na anna rajulan sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair mata mo na sumama na inisiyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam anto na ay pero na Islam anto na imapya ko Islam na Peter o Rasul atot ay mutaam so at tigiyan so kapamamagayin ka sa panganangkan
Watakra salam alaman arrafta wa man lam tarif. Naguso abati ang ako salam utawa katawan ka naguso din ka kilala. Kuy. Bitero pno rasul atimul da'i pakakanan ni wati rasul so pagkaor. Ay mana pagkaor na riaw ta kaor sa gyang mutwa kaya pakataling man yan ka. Kana ba bitero rasul ninyo pagkakana so pagkaor. Atimul da'i pakakanan niyo sa pagkaor. Nag-auna niyo, bubuntalan niyo sa kasakit, nag-auna niyo sa mga tao miyabig. Subuhan oras na pagkakanagyang kutwa, tunga na yung ka, bantong ka, ari auta, ikakan, kakagya, ketagwang salat, agyang kutakwan. Giniyo kapang ginaway, giniyo kang ginaway. Na ay di kapakay, amyatang kada haram, na amay kagyang kutamyatay, na sultamok yan, na adna wata yan, na marumi awata aylo, adaraw taidod. Na huwag tuwing gusto ha, agyang kuto, mga tunga na agyang kuto, kuhan, miyatay, na miyatang kuto haram, kita nudan tanor na. O pa man na, agyang kutamyatay, na adna tamok yan, na adna wata yan, na marumi na, ayang gusto, na agyang kutatamok, agyang kutamyatay, na miyapapas, agyang wata ilo, agyang kabnariran, agyang miyatang na haram. Sabab sa adda dalil yan sa Quran sa Suratul Nisa Romero 10. Peter wala sa Quran, innal ladina yaquluna amwalal yatama dhulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mata na tigwala so sira na kyanira so tamok wa ta'aylo sa kapanganyaya, kapanalimot, kapangarasis. Namata na edna kaniran abkat tago ko mga tiyaniran apoy napuseng siran si ko apoy kuno ra kadyahan na. Ayaw mana ini na ayam yatang kada haram nagyang kutwa biniganat umiyatay at tamok na adna wata na marunya daraw taidad sabab sa hati sudalil amyakang gunanao sa kaharamian dideng kepakay sukaka na utamok watayan. Amay man ko ay aming gusto na sututungan na ya kapag masusulot ka balaya kapitubang na ayaging gusto na yung kutwa mga tabang nga makapupong kong balabal anulot na di pinaging tugal nga kapilang buang panpan udi na at na malay pira ko tutungan na ya na tumiyabang sama na so tutungan na ya na kanabading galap pag yung tamang unay ay din galabag na yung uta bala-bala anulot yan sa giyang kutwa kapag kanairan sa tanulot yan na punsa mawatan na gi piliwanagan tanuron kakagi susabad na tiyang kagyan na haram na amay kumatang ka na haram da amaray ka din sa Quran na usakan is nakakaramihan ayang mo marayag na amay kagyan mo tutang mo wata ino na ayang ka gusto na ginti marayag amay ano sa hadith uway nagigyan niya tanong si kaan na mga pagaritanong agyang kutwa niya ka na pimaanan niya sa kakakuan na niya tayron na mawatan nuto begitu maanan yan uway ka neno makasuitan agyang kanan niya ka na ito sukagro rapos saut bil muka so kipuron ko lagam waya manan yan na kipuron ko lagam makaguraw raposaw kaguraw sa kapangangaloy da kamaswat na giti piteron anya why na inutan ni inusay kapeng ni usabad ko mga pagaritan mau say tanway ka an kaliwanagi na sukman so mga tawa dasa kaliwanagi na kapityan nuto na sabab sa na asara malutan mo runay kaliwanaga lagi nga pitero na niya ka ako sukag kapakay o kapag na ang kapo mga bale ka makatungan niya ka may kataling umar ka tumitibong ariya o tayo kakan uway na kaya sabutan nagyang kaya kuhan kaya usay tanong na sirkadod na nan mindud pamikiran yang kaya miyan diyo may usay sagyang kaya makampatawsayan makapantag ko pero na niya ka gusto kapakakan ako tumitibaw kuhat na may pantagon na mana na kanabamarat na kagapakay ay di kapakay naging utabain ang gusto na so tamo kuha tayo
Wai udi na bang kadi kegagal, ada paling ugat walau ta'ala ko manusia sudinyang kegagal, kaya buga yang kaya miapaya arkan wala lagi muso loks pagariniw si Ustad Umar Guru Alim atau satu gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.